velkomin heim. Klukkan korter í 12. Vissulega sitjum við sætisbeltin slökkvefir og sætisbeltin ljósum. Við byrjum ykkur að fara okkur sólvarlega þar sem að fara okkur geti á festi. Notkun lítillar raftækja er nú leyfileg á hefðbundinni stillingu en andýra áfram að vera slökkt á stærri raftækjum. Við biðjumst velvirðingar á seinkunni og þeim óþægindum sem hún kann að hafa valdið og þökkum ykkur þolinmæðina. Við vonum að ferðin hafi verið ánægjuleg og þökkum ykkur vellegasta til. Verið sæl. Dear passengers, welcome to Iceland, the home of Icelandair. The local time is 15 minutes to 12. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt signs have been switched off. Take care when opening the overhead compartments as objects may have shifted during the flight. The use of small electronic devices in normal mode is now permitted. Anything larger than a handheld device must remain switched off and stowed away. Information on connecting flights can be found on monitors inside the terminal building. We apologize again for the delay and the possible inconvenience caused, and thank you for your patience. We hope you enjoyed the flight with us, and thank you for choosing Icelandair, and have a pleasant day.